Hvala vam što ste za elektronska plaćanja odabrali naš NLB BizClick servis. Za autorizaciju transakcija u NLB e-BizClicku vam je potreban MOTP kod za potpisivanje koji generišete u vašoj mobilnoj NLB m-BizClick aplikaciji. Popunite nalog za plaćanje. Klikom na dugme Potvrdi pojavit će se prozorčica kodom za potvrdu transakcije i uputstvima za generisanje MOTP koda za potpisivanje. Otvorite NLB m-BizClick aplikaciju na svom mobilnom uređaju, pa na stranici za prijavu izaberite opciju M-token, a zatim opciju Potpisivanje. Prvo je potrebno da unesete kod za potvrdu transakcije, zatim kliknite na dugme Generiši MOTP kod i nakon autorizacije PIN-om ili biometrijom dobit ćete šestocifreni MOTP kod za potpisivanje. Generisani kod unesite u odgovarajuće polje na stranici e-BizClick i klikom na dugme Potvrdi, nalog će biti poslat u banku. Osim na ovaj način, potvrdu plaćanja kao i do sada možete izvršiti i korišćenjem HALCOM kvalifikovanog sertifikata, o čemu možete više pročitati i u uputstvu na našem sajtu. Dobrodošli u NLB BizClick. Dobrodošli u banku pravih prilika. NLB Komercijalna banka.